ya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete ni gukwaye nyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi watagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri tena. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unataka ukimbilia kwa kitu gani? Wewe na utaratibu kule. Kuna wewe mbona unaita? Tulia basi wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajiamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanya hivyo mimi wewe kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini na kuuliza unieleza nini? Unieleza nini sisi tunajua mimi nimekoma. Unieleza Life got better. Ekionga chinsainya keroto kumanyalia tekere kora chinsemo ao imenesko yagusi mwanchi murigererio gatamba television aigano to koletera ayagwateka korwa kere kenyoro kera ase asargongo rwa Africa na isko ya Africa usi de binyoro byonsi mangana mayana aiga ngantobwate digital app ya gatamba kanyora ase a Play Store gose Google Play Store yaito beka organdoro download digital app yaito nae onyari kurigereria ebipindi bitu byonspi amajia onsi na okoreka na byonspi biria gatembe ebwate chinga kichinde chonsi ande onsi otabwati boba bonde butayo nigo tokoretera kirigento korwa ase agokorekana twako yaletera paka ase okobuko kwao ase kenyero kiao ase karanstikero kiao na kerogotara na bokone kenga gatembe gegotara manae intwe wikea igotote banga nigotogochora ntorigo chaya nigoto wancha nagekwera tokoretera ekionga chinsainya samayu manyirerio akuru kwa Nella Wilson Makori nchenguru kwa mkate Enoch na haya narotokwa riganiri So asa serikali egere enyare gotokonya na mangana yo Solicitor General Omuske Shadrack Mose asirit kuria rero ayenko yakwana asensemo elia ya birungu kenyero kyanyegasa ekero bare komwenia omusacha okorokwa nganera Bernard makabe uyo siria obugumo bwaye ase epara sombas kana bwepara nabo asabolia abakenya bonsi nabagusi kubwatsa serikali elikwenyorera amagendro kera serikali elire kerogo nere bwata magandro chinga kicho musakito Paul Kapokara na rawatiro naso mujogojo igabwo kumenya Bernard Makabe uyo siribugima bwaya asoma basukano mube bwe barange chikisa tochietire muyigawe kiranwa mo Solicitor General uyo bego kabero mubunge umukorase bunga yabe gututubwa masabo Omuske Shadrack Mose barai abo batonderete birogo kurastin sema au na Wigo na Abairi na Basani. Mungu Mwenyezi Baba
ase omusangirikano oyo iga ase omusolicitor general agende kobaga kobaboria abagusigo chama bunenchire yamo yokoa okoboko eserikali elio bagendere kunya kwenyorera igitari bono iga president nerere ekogamba kamoranje kegusikeria kwana tuna monumuyo koreki rusingombe arali kamoranje boni gatiga tukwane president ya naboko nyora na gwetero ukwana gweto bya twakolireke twanyorire agenda. I've been in government for a short while, but when you are not in government, when you are always in opposition, you will never know the many things that goes in government. So please, Nabora Nyanto got the other one or two things, but for now, let us talk good of the president, so that you know, numuyiga utanekia siasa chinyinge ngano nyabana siasa balenga sajiga kulende omwana siasa kurase county ya Nyamira Sirita Jeremiah Migosi nigo agenda kubaga gusima na kuyamochia serikali ya county ya Nyamira asikirianga nigo yagenda kubaga kuratiria magendero asabulire abareba jetenendete koba abaikirano Guna tole Nyamira gaiga morojo ko mu Nyamira county solicitor general tete go gusaba abantu bande bali batali okole gazi barusi ni wawisi tolikera ngano nane liwa se president erusi abantu bali gali ekateka committee nero ase constitution echetomane cyari Nyamira county gaiga sinja abantu bali bali gali basiro okole gazi nabo abahiri nabasanya abekirina sanje niko bagende koba bakubolia abana inchi koba maiso chinga kibarase kibara elioko kyani mibasokano yechipara. When you call a driver, make sure you are in check with the driver. Even though you cannot get out of the bar, you can't buy the kindred, you are very good tracker. Ginko ripoti rigeta seni kia uwanjete kia gatembe kuwasi nseme chiga chia virongo imeheye bunga yega yabu gitutu wa masabe county na ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp. Okara. Moteneneri b'abanyanyimbo somo kamanda b'abanyanyimbo ase county ya Kisii Ronald Kirui yolitukoria rero arurugo kurera ogotindi gochia ase abengi amarwa anene changa atebanga amatukabo nigo abarire nigo omusakito atoliga riganeria orobotiuru nago totebia kirimo munalira kana asensemeyo. Hapa mali tupo ni eneo la Ponyando katika Ponjari consistency Kisii South Sub County. Tumekuja hapa kama kikosi cha polisi ya county yetu ya Kisii na tukikuja kufariji jamii ambao wamepoteza wapenda wao kupitia kwa ajali ambayo yalitokea kule sehemu za Iterio wakati chumba ilipomoroka ikawangukia na ikaweza kuleta majeruhi mabaya ambayo yalisababisha vifo vya watu 5. Tumekuwa hapa tukiwafariji jamii. Tumekuwa kwa boma la kwanza, boma la pili na tumefika hii boma la Boas, boma la 3 siku ya leo. Na hapo mnaona kwamba maafisa representation yetu ya polisi ya Kisii County wako hapa. Niko na sub-county police commanders wote wa Kisii County. Niko na ma-OCSs wa sehemu hii ya Kesonsos na Soneka pamoja na maafisa wengine wa polisi. Tumewafariji jamii. Pia tumepeana ujumbe kwa wakaji wa sehemu hii, sehemu ya sewage, sehemu ya Ponjari, na tumetoa tahadhari kwamba waweze kuacha illicit brews. Ponjari ndio inashikilia kikombe katika kaunti yetu ya Kisii kwa kupika chang'aa. Kwa hivyo tumeleta onyo kali kwa wale wote ambao wanapika
vileo hivyo ya Chang'aa kwamba tumeanzisha vita kali ya kuweza kuwashika, kuwanasa hawa na kupeleka kotini wapambane na sheria. Vita hiyo hatutawacha kamwe. Tumeanzisha na tutaendelea kwa kila kijiji, kila boma, tuhakikishe hakuna ulevi yoyote ya Chang'aa katika sehemu hizi zote. Na tungetoa wito kwa wananchi wetu wa Bonchari pamoja na kaunti mzima ya Kisii kwamba tushikane mkono, tuweze kutoa hizo sumu. Ni sumu, pombe hiyo mbaya ni sumu. Imeadhiri jamii, imeadhiri vijana, na tuweze kaa tukiwa tunaona jamii inaangamia jinsi hiyo. Tutashikana mikono na tumeelewana na wazee, mnaona wazee hapa wa Kisii hapa. Tutashirikiana pamoja tuweze kupigana vita hiyo na tuweke area yetu iwe ni pasafi, hakuna illicit brews na madawa mabangi katikati ya wananchi wetu. Mugavana wa kaunti ya Nyamira Moski Nyariboni go aegereire gutumikia bwechi besa se kaunti iyo. Moski Nyariboni go atebire kera eshiringi ase kaunti iyo nigo ebekire ase abwenere takoba. Biyamo n'abantu baitu ba Nyamira onadaga nkwanire yente gesene tako kwana ryoka asa matanga muna chibesa chaibirwe chibesa ekero toko uchibesa litanga ntanyera wata chibesa lewe to tena na atome chibesa sene toyo matabu ati chinguru chokoro chibesa e senate asa senate nera ile chinguru chokoro chibesa. Number 2, ekero kora matumisi order chenu nera wacheki na matumisi akorubu yose akorubu. Kwanza mnabona chwe zitoko nyoro mwaka oyo yochire 5.3 billion. Asa 5.3 3.8 jenda seme shahara yabakori emirimo. Echinde chigo tigara na itoko ora mayo na itoko ready sector mebara na jitoko ora materials abana basomeriwa na kiregento kagandereta na itoko ora nonye ne diesel abakori emirimo bagutumya kigari kwenda okore gasi korera abaremi korera abanyabiashara ebintu binebyo iyo kibeza kigotigara ukira abana 1.5 billion na ase 1.5 kwanyoranga 700 chairu na pending bills echati gara 700 na choko bagoro senchizana iyo amana ya cheto kwana about industrial park yare ngene yento yoga chachatu ikiagara chibesa chichi aso industrial park zile badiri ya Bwango foundation ya take a lot of time naende akrochi wakanwa a committee nero was supervise project remanded by engineers baru certificate chiwesha ya wakanwa contractor igo a project na contract kwa gacha na chiwesha chiwakano kulingana ne certificate cha engineers igo owo itarao ya tebaligereria nyaribore chiwesha nyaribondi ya chiwesha onyendi na chiwesha tamaji asa ko report y'abantu bayibire yagona kuga mwe barara ganjira abantu barejweza asinari bakoirwa ito you report anti corruption osedisi yao iwo tabazo biyo na mondo tachizukuru tamaiti namanyete anye gotete chikura ndu yangu sabaye chikura ebiroge by'abana inji na ubara kwa chikura kibara kwa chikura urembero lakini njire yo saba mondo kira kwa ikura sabe kura yao keba sera yao atarengeje wakora ni batari okora igo Kiombekeria kia ababweni abali bokwere gose community health promoters CHPS igo bagendete kubasemya abantu kwerike no muroberio osha yemaga yogokonya abantu konyora obubwenia anakurwa sensera meri ya ncheranka nyamurenyo ase wodi nyatieko abo ase baburirie abagusi usina abakenya bonsi kubwata umuroberio shage karango chore okonya
Mosakito Dipon Asanya nigo atarira abantabu na utarigana roboti oroiga. Bunencherejemo yogusira sekta yobochenu imeye county ya Kisii. Community health volunteers ni gobono bakore kambi ase kinyoro kia Nyamurenya Buchura egotoka imeye wodi ya Nyatieko ilio goikera bagotu na balia batali kwenyara ili banyare kwenyorera obugwenia no bulingulia bwabosa batali wakanira. Samuel Tangoro Alfred Nyakundi, I'm a community health promoter. Igasie ya community promoter igasie to kora se community ebinyoroma na sense meye kinyorege yukurunga ncheranka eruti ya Nyamorenyo Nyatieko ward kera donya gwete mechime tukaligereria tukanyoranga mochando olega nenya gitaligera ari kurwa tukabika namo na community promoters ne timu ya Morocha tukaranga mbu ya tocha asitobane tero bokare yange na asibale batarutumia the transport. Community promoters asaba ko raba gotu abarwaire barasiti nyumba bali totayikonyara koramba ariko bairasiti hectare asobo semye bwabo bwokulingoligwa kwemechando ya maiso nigo abantu baba bawesokia asumubaro monene exercise kia lero nago kirase ngenjo mbara abangi nabagotu bagotire batari konyara gwikanya gitari lakini asenje services yacha lero from nyagitari yake andikiwa yakonyira abandi barore chinyumba bakiri barwari kubairwa mariyo kono nonye no yugwete bube mono ili faro nerora kwebwane nyagitari salonga cia reje cia ende mokonye gogochoka ngase kenyorongo konya kiro muntu opimwa manyana pressure na kiere sukari na kiere gere guchumutu manyana kiako bana na aba nutrition imbaro kware sungana kiubwenete kuragira kenyoro abagatu go barororo n'abarwaire mono batari konyara korambarika gwechiasi chinyagitari igotogo sabe serikali enyendirie okobwa erente yange yake gukona sekerekyo ni gobono bakirikoko okwerikia asomurubiriosa unenchereyemo yogokonya abarwaire konyoro bokoreri obuya ekero baikirasi chinyagitari ntubwate SHA registration ase serikali yeto ya Ruto njabe the community promoters countrywide una SHA agents your community promoters bonse bikanye countrywide na wawo register ase binyoromali bono nkonyoro monde garaji nyagitari yaikera obori unga no register okana kera kandi otagendo register mauje kurwarwa bono karanga buya na intwe sigasi ne to kora tia toje to register binyoroma igaiga registration endrete for free so that dokonye abantu beta se binyoroma sikali amangana narora goteba SHA teri gokonya bantu ngoteba gubare SHA ni very expensive lakini banare ko basemya nga tiga abantu baiche barecheste ilinde kwanyoro bugwenia bakonyeke nabe konyare kanu igwotegere na ende tona cha lakini ekero muchandura konyore na bugo chandika singi gota barecheste na SHA kuripoteria gitaseni kia ukia getembe kuruiga sekenyoro gia ncheranka gutuke meye wodi ya Nyatieke bunge ya Kitutu cha South meye county ya Kisii letera ni gonkoro kwa Dipon Asanya Morikyo botambe agenda na boigo affirmative action omoswati an wangombe igolitkolia rero ara usimeko kwemete asensemo ya Nyakebako imeye wodi bino awase boigo abo waziri akorase county ya Kisii baikasan sabeyo aboigo omo MCA bwensemeyo mostke Steve Arika na sensemo ya Nyakebako imenyanyantrago ase wodi bino he county ya Kisii asomolikyo botambe asamangana agenda and affirmative action musubati an wangombe ara umuiga bugo simeke mete kolengana ne kirenga kyayo murai wense Dr. William Samoei Ruto moyego iga ngo ikirinwa na bubwatani au igatiabo mu commissioner we county ya Kisii Joseph Kibet abawaziri kuruase county ya Kisii na ba MCA au abaragwa no moske Steve Arika
Omo MCA we wodi bino gukwana hegekeke magiga yugukora ubusimekyo bw'omusubati wa ng'ombe nigakwanira ukugania kugosimeka emete kerachinga kinakoyerenda bunenchiremo yokulinda ebintu bitonchukanaine. Lakini vile tumefanya kazi vizuri pamoja inaleta umoja somewhere. Hiyo ni ukweli. Na wahidi nitarudi hapa ndio tuangalie ile miti tulipanda imefika wapi. Kwa hivyo wenye wanaleta ng'ombe huku sijui nini, tafadhali tutafute namna nyingine ndio tusiharibu ile kazi tumefanya leo. Leo kazi ya leo ni nzuri, wacha iwe ya kudumu, wacha iwe ya kutusaidia sisi wana Kisii. Asense mwende nigagikeria ebikore by'obuniriria ugosarwa ku mwana omwisike n'ekisegi chigenka igati yobosaria bonde bw'echingencho au ebikore byerorekanire comment kana na mona samatuka bwangoiga asorongo rogusi nengana igoro yokulinda ebintu bitonchukanaine na gusimeka emete yaba injili yerituko. Wacha wajua destiny si baya kwa sababu ni utambulisho wetu, lakini kuna zenye si nzuri at all. Kwa hivyo nataka kuambia wacha tulinde wasichana wetu, tulinde vijana wetu, tukae in peace kwa boma zetu. Nimesikia mambo ingine watu wana commit suicide. Nikitaka tuwe tunaongea na akina wazee wetu. Kama kuna kitu inawasubua, tafadhali ongea hata na mwenzako ikutoke. So tukipanda miti hapa tuhakikishe kwamba tumechunga hii miti, tumelinda hii miti, ndio tulinde mazingira yetu. Lakini tukiajilia hivyo kila wakati tunakuja kupanda miti ndani tunasema tumesomeshwa hapa kwamba miti haina mpaka. Nani alikuwa anajua hivyo? Miti haina mpaka. So wakati tunakuja kupanda miti hapa, tunaleta baraka hapa kwenu. Sio watu wote wanaleta ng'ombe hapa. Kulikuwa na ng'ombe ilikuwa imefungwa hapa hata jana nikikuja. Sio nyinyi wote mnaleta, si ni watu wawili watatu. Kwa nini tusisimamisha hao watu wawili watatu wasifunge ng'ombe hapa? Nyasi ikishakuwa kubwa, watu wakate wapeleke ng'ombe. Tena tunashukuru rais wetu mpendwa alipea kijana mmoja wetu kazi, ndio tunaongojea. Kwa hivyo ukirudi Nairobi mwambie kwa niaba ya Kisii tunashukuru sana na rais naye kutukumbuka, na tunangoja akibeba Biblia ndio tutapiga vigeregere tuseme asante. Mnajua huyo kijana vile anaitwa Steve si mlimuona kwa gazeti juzi? Steve Isaboke ndiye atakuwa anasimamia mambo ya internet na nini. Si mnajua Isaboke ni kutoka Bobasi, lakini hakupewa nafasi kwa vile ni kutoka Bobasi. Alipewa nafasi kwa niaba ya Wakisii. Tena mumwambie tunahitaji nafasi zingine. Kwa Kisii ni kubwa. Tunaheshimu serikali, tutaheshimu serikali kwa vile na sisi tukumbukwe kwa maendeleo. Mkurubuthiri getaseni kia getembe kuriga se wodi bino ase kaunti ya Kisii litrane nguru kwa Daniel Untiri. Pion Daniel Ontiri ni akirato kurukurugabani atokana paka ase nsema ya Kisutu cha South ase nsema ya Musocho abo ase parish ya Musocho kare kanisa ya Catholic litkulia rero ya twara obasemia ase abana abake osabaruki wabake abale ase omutimuko bumutienyi ukane amaga yotimuka korwa ase kengese getangani kia masomo nigo babolirie abayiboli kulenda abana babona baro basemiwe chinga kimne chigana liubo sali bakomenta kana na marito amapema barabuo konyora musaketo Gabriel obaye no robotiuru Korerero nigo abasaya nene mono kurwa sekirisia Katoliki kia Musocho pareshe banyora obosemia kurwa ase abateneneri babo inchira babwenete kwerenda chinga kechibale ase omutimoko bagokwana nigo bagania abasaya nene mono bagendere kubwatia lingana Nyasaye na gotiga gotumeka amaliogo yogotindia. Tunawakutanisha pamoja, tunawasomesha kupitia Sister Rebecca na kupitia Brother Geoffrey na the parish priest. Hasa hao watoto wakifunga shule huwa wengine hawana mahali pa kwenda, wanaanza kurandaranda
Hivyo huwa tunaona ni heri tuwakutanishe pamoja, tuwapee neno la Mungu ambalo wawezesha kuwa na maisha mazuri na pia kupunguza visa mbalimbali ambavyo obviously mwanayuthi akiwa hapo idle huwa anafanya. Hivyo kupitia neno la Mungu kwa Biblia tunaona wanayuthi wengi wakibadilika generation, enabling them to equip with the spiritual nourishment in the day-to-day activities, also making them aware of the current situations, especially in this world and the country of our nation, Kenya. For now, with the current situation of drug trafficking, we urge them that they may engage in productive activities. Journey with Christ, there are many obstacles in this life. So these obstacles may be the fear of the future. Sometimes it can be the peer pressure. At the same time, it can be the influence from others who become obstacles in their journey of life. But in the real life, we urge them to trust in God and to put God first. Nigo bagania abarayi kurwachikanisa kubaleta amo abasaye elio kwene kiango baseme bale chinjera chingia icho chirabakonye barabogo ikinia ase amagimabo amotwe. Hiyo tunaona kwamba hata vijijini zile visa hakuna visa vingi, visa vinafungwa. Hivyo ningeomba hata leaders wengine from other churches waweze kukutanisha wanayuthi, hasa wakifunga shule, they keep these youths busy so that wawe na mwelekeo mzuri, kwa sababu hata siku hizi wazazi wengi hawana time na watoto wao, huwa wanawaachia walimu na huwa wanaachia kanisa. Hivyo asiboigo abasaye bagokera egitambukiro ekyo asibagania abandi banyare kubwatia obosemia bubanyara konyora erioko ekinia tukutumia amaryoga yobotinga amaryoga y'umuntu abasaye ekoro kunyatumia irako gusarimono ayo musaya ndonsi asore chenja cyakutumia amaryoga yobotinga irana manya Yesu Kristo nga nere obuturia bwensi ari okorokuya okukunyara okonya unaye umusaye ekoro kina kurubono na kuchiankyo ngaintu abasaye nintu tore ebigori by'amambi togochikora mambya ase bikore bya mulyogo yogotindia nene mono asorogongoro gusiro genderete gukina ase abasaye bagani tubaterana n'abagusi naro amangana omoske Steve Nyarangi oyungo yakwana ritko lya rero sabuburiri abarayi korwa asorogongoro gusi kumobeka omugusi amo ilio kwenekia nga ase obachori bwo kigo chango tukabale babwate neki bakogenda asemesa kubulia. Mbiamana sana ase abantu be media yaito Gatembe TV samari tonguru mheshimiwa Steve Nyarangi abagusiba minto asemwaika abarayi baito bagusiba story gichinga kisaranse n'abarayi baito bakisi turangirie umugabano kisi no museneto kisi turangirie umugabano Nyamira no museneto Nyamira ngwa kire president ya Kenya president Daktari William Samuel Ruto nambie mono asogotoera umwana itunka umuwakili Julius Migos Ogamba kobe minister yeseni asaliro bali ya Kenya ekintugo kira for granted bono ngo sabaiga abagusiba minto asemwaika abarayi baito bagusiba onspi members of parliament leadership ya onspi abagaka bali bagambita abakuru mheshimiwa professor Ngeri mwana ngwana abarayi bali onspi tori gichinga ki wetera samaskania manene y'oburayi bumugako ito CS Migos Ogamba kene bontu badorusine mos bali bakwanza gukwana mapema ngachikore cha 2027 indi mwanza gukwana botaraki tudura kolega siyero bondi tudura kora twamani tudura namaskani asomurayi president n'abarayi bandi bose bacholire etakorere mirimo igo oyo minto lengo mo deputy president goro kugashaba ekire president ya mwete binto iga wurti byonsi bi agera so abo mulima ona okura ngorusigwe intu nabagusi bari twa otele kwanira mwana aho inki twa konyegete asa maduka akwa yatujishi ajao intu twa magana sara kasi bono twa karanza nabarayi baitu bagusi tusanze ne president William Ruto
tokorera abantu emirimo toreta amagenderero waziri migosi obangire kumbe n'abarayi bonse baitu bakora emirimo ya serikali mumubuli asimu bwato barege voino turiyenjera abantu bakirwe promotion abantu bakonye bagwendere nandi turika abantu baita bange egara gusiyera be inju gusiye waziri migosi korera abantu emirimo ngenje wansire goche bakabona kwa barosiri inju yo kaboyire bakobarosie we are ready to work with you na go support consult abagaka consult abagaka bichikanisa munguru itumairura abantu bose ba BG SDA Catholic and other denominations egere uburayi ko sigitenya sae boko baraisi tusabire ensi yetu ya Kenya mulembe tusabira abarayi betu bonsipi na inde ya sae itore uranya kwa basiri byamono Irenga byamono sana ase abantu be media yaito Gatembe TV samari tonguru kwa mheshimiwa Steven Nsomo abagusiba minto asemwaika Mwaziri bobo cheno moske Aden Duale nigo aenekiri na gotebuna chinyagitari chonse cha serikali chirachi gwakana no morberio shakorengana buna nabaruire barenga babiri bakuru ari gwa kwetera somorberio yo osha. This house has passed a law called Facility Improvement Fund Act. That act, Mr. Speaker, has allowed the county hospitals or facilities the honorable member is talking about to receive monies directly from SHA without passing the county revenue account. So we have a safeguard. Two, for example, your constituent or a Kenyan cannot get the right drugs and the right doctor at the public facility at the level of primary health care. You walk to the nearest faith-based. You walk to the nearest private facility. So you have a choice. But I want to assure this House, the way you yourself have passed a law called the Facility Improvement Act. So there's no way, and it's good to be honest to the country, there's no way counties, and I want us to remove politics from this, and SHA will only pay for the number of people who have visited that facility. So if there are no people who have visited the facility, you get zero. But for example, the closest facility, public facility, the patient is not happy. He has an alternative. He has a choice. You can go to the faith-based facility, you can go to the private facility, which is of equal level within the reading of the primary health care, level 2 to level 4, Mr. Speaker. Norobot yorwe Aden Duale, na robot toira ekerotoko nyorobo semia, Gatembe. Baraka ninjo, ninjo Gatembe. Aye mutuli no turabioma mutangi otatosire ire matongo makuru mutuli ebiome byogona gutura tumatige mutangi yonga ikwa mutigete osire iroro kana uture ebiome gosembi mokonye ebiome byogona gutura ngai mutangi wale mutangi osire ire matongo makuru ene nkwana mono mono eregete erengeta abasamaro baminta abasamaro basomera n'usweta basamaro n'abasweta bone nkwani era nabuwa abantu barenga abatuli byoma bagutura kabi bagutura abatuli byoma mutuli no tura byoma mutangi usire ire matongo makoro data mwana mone nyombe yoke mingi cyo musamaro na kerema eyo mukira ngumbwa n'umwana ukiremo takiete bwoye wono mutangi bona abasamara alizo bakiete guki na ubago tunga data mutangi mutuli no turabioma mutangi usirire matongo makuru igo inyora kalibi ketika libaina ni tata nyole za bantu baho bale Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo dorome, ninjo banana man, ninjo bangina ninjo.
Uhuru Superstores nero eduka asorogongoriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati andonsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green ubutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone